Dobrodošli na kanal Moje vrijedne ruke. Danas vam radim kekse od kokosovog brašna. Zato mi je potrebno 250 g margarina ili maslaca, 100 g kokosovog brašna, 3 jaja, u pravilu ide 2, ali pošto su ovo sitna, ja sam odlučila da stavim 3 cijela jaja. Šećer, jedno 100 g stavite šećera. Vanilin šećer, malo da mirišu. Mirišu i od kokosa i brašno po potrebi. Otprilike stavite koliko je jaja i margarina, negdje 300 g, pa ćemo vidjeti koliko. Ovo je puder brašno, namijenjeno je za kolače. I ja stavim jedan prašak za pecivo. I sad ću umijestiti ovo tijesto. Margarin treba da je na sobnoj temperaturi, da ne bude tvrd, ili maslac šta koristite. Ukoliko se još niste pretplatili na kanal Moje vrijedne ruke, ja vas molim da to uradite, to vas ništa ne košta, a meni mnogo znači. Predložite šta želite vidjeti na mom kanalu. Kad radim ove kekse, cijela kuća miriše od njih. Kokos baš da onako lijepe mirise. Evo ovdje će mi još trebati malo brašna. Evo, ja sam dodavala još malo brašna. Da mi je malo duže za kuhavanje trajalo. A kako ćete znati je li vam dobro? Evo, dovoljno je da ovo napravite, da vam se ne lijepi za prste i to je to. Evo vidite. Lijepo je. Sad ide na odmaranje jedno pola sata na hladno ili vani ili u frižider. Pokriću ga i onda ćemo oblikovati keksiće. Evo, moje tijesto je odstajalo jedno pola sata. Sada pristupamo razvijanju. Stavim malo brašna. Izvadim tijesto. Još malo brašna. Dok ovo radim, ja sam rernu uključila na 180. Ovo je masno tijesto i događa se da nekad puca. Morate biti pažljivi. Polagano ovako razvaljati. Ovo su najjednostavniji keksići, ali toliko i djeca voli da to ne možete vjerovati.
Evo ga. Sada ćemo kalupima vaditi. I sad ih slažete. Ove ostatke ćemo kasnije prekuhati pa ponovo ovako i posložite. Možete jednu tepsiju jednog oblika, jednu sljedeću novi oblik i tako koji vam se sviđaju kalupi stavite. Ovaj mi je malo deblji ispod. Evo ovako pomalo i napunite. Ovo sam pokvarila. Ali ništa se ne brinite, ovo tijesto se da ponovo premjestiti. Sad ovo tijesto već mi je omeklo, znam. Ovo tijesto ponovo skupimo što nam je ostalo. Malo ga prekuham i ponovo razvijam. I sad ću ponovo razvijati i drugi kalup raditi. Kod ovih keksića je važno da vam bude jednaka debljina. To ja ponekad ne uspijem. Zato što kad se peku da budu ravnomjerno ispečeni. Zato pazite, ako niste uspjeli da budu ravnomjerni, onda oni koji se prvo ispeku, izvadite ih iz tepsije i nastavite pečenje. I ako radite veću količinu, važno je da pripremite 2 kalupa za pečenje, 2 tepsije. Ja sam ove jedne stavila na papir, ali ovi keksići se mogu peći i bez papira, oni su masni, čak se ne treba ni tepsija ni podmazivati, ali eto ja radi sigurnosti opet malo.
Sada ovi kalupa raznih ima stvarno kupiti ono kakvih želite. Nekada to nije bilo. Ja pripadam generaciji koja je bila sretna kad nam neko donese neki kalup na poklon. Kad se ispeku, onda dajte mašti na volju. Ukrasite ih kako želite. A ja i najviše volim ovako, bez ikakvih ukrasa. Pa evo, kalupi su različiti. Sad je stvarno izbor čudo jedno. Za ovo tijesto, ovi s porukom nisu nešto, ali eto ja sam samo jedan napravila da se vidi. To je drugačije tijesto, posle ovo će se dizati pa se neće vidjeti. Ali evo, ovi su s porukicom. Vidite. Možete ga izvaditi samo ovako. Bez poruke. I možemo sa porukom pritisnete malo i imate poruku. Ja ovo dadnem djeci kad dođu. Igraju se. Evo polako privodim kraju. Vi sebi napravite, uživajte. Biće još do Nove godine i Božića kolača. Pa pratite moj kanal. Ja sam vam jako zahvalna. Budite pristojni kad komentirate, jer treba da imamo dobru zajednicu. Ja sam dosta naučila od osoba koje su komentirali na kanalu. Nadam se da i vi od mene nešto naučite. Evo vidite, neki su mi bili tanji i oni su već malo uhvatili, trebala sam ih prije izvaditi. Ova mi se kaška pokazala najbolja za, u stvari, rende za kekse. Odmah sam drugu stavila da se peče, zato je dobro dvije tepsije imati. Zato što ovu dok izvadite, odmah drugu stavite. Tako skratite vrijeme. Dobije ih se dosta. Sad možete umočiti u čokoladu i kokos. Možete ih pekmezom pa sastavite ovako dva. Možete ih ukrašavati kako želite. Ja ću ovaj put ovako završiti. A ukrašavanje ćemo jednom posebno raditi.